Ako želite osvojiti besplatne V-Buckse ljudi, danas u 8 sati navečer livestream tombola u V-Buckse. Tako da sve ćete vidjeti na trovu, tako da imate prvi link od trova. Danas u 20:00 tombola na trovu u V-Buckse. Veliki pozdrav svim ljudi, Darsek ovdje, ljudi dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo snimiti nešto što sam prije snimio, serijal koji ste dosta prije podržavali, tako da probat ćemo ga i sada, to je ocjenjivanje vaših lokera. Znači ja pogađam cijenu vaših lokera, tako da prvi video si like, subscribe i share, bacite follow na sve socijalne mreže Fantastic ispred Steama, bacite follow na Instagramu, također joinajte Discord server. Sad ću pozdraviti sve ljude koji su me followali na Instagramu, a to su Cvija4, Jovan Priv 719, Imsrović, Eman Causević, V Kampić i Dorijan Janez. Ako vi želite pozdrav, bacite follow na Instagramu, imate link u deskripciji. Tako ljudi, da još jednom ponovim, u 20:00 radimo kolo sreće ili tiga tombola u V-Buckse, tako da imate link u deskripciji. Idemo mi ravno u video. Ok, trenutno se nalazim na svom Discord serveru, imate link u deskripciji ako želite vi slati vaše lokere. Ovdje sam napisao, šaljite slike vaših lokera za klip. Tako da, idemo mi polako, počet ćemo sa Gamerom. Znači Gamer nam je poslao svoj loker. Ok, ovdje da vidimo, ima ovoga, ovaj legendary skin, dobro, ok, to je prva stranica, druga stranica, ok, ima ovdje kupne skin, ima Saved World, koji još ima skin kupljen, ima Rexa, ako slučajno ništa full up, napišite mi u komentarima. Ok, vidimo Ninja, ima Marshmallowa, ima Psycho Bundle, doslovno ima jako puno kupljenih skinova ljudi. Znači ima i ovaj skin, ima stvarno jako puno skinova kupljenih, ima Mogula. I koliko ima Skull Trooper. Ne znam, vidite ovo ljudi koliko ima još stranica. Znači stvarno baš puno skinova. Ne znam iskreno koliko ima kupljenih, koliko ne, ali ima puno, to znam. Tako da ja ću ovaj account procijeniti, da sad idem prodavati account. Ja bi ga procijenio na jedno, neću pretjerivat, ali oko 300 eura. Znači ne kažem koliko je potrošeno u account, nego govorim koliko da sad ja prodajem taj account, za koliko bi ga ja stavio. I eto, znači za Gamerov account ću dati, koliko sam već rekao, 400 eura ako se ne varam, da ga sad prodajem. Sljedeći je Marko on 2 FPS. Marko nam je ovdje označio sve skinove koje je kupio, tako da veliki pozdrav za Marka. Hvala puno brate me što ovo napriš, znači jako puno me lakšate kad stavite kupljene skinove i kad stavite OG skinove kad označite. Znači imamo ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 kupljenih skinova. Da vidimo da nema možda neki OG skin. Za sad nema OG skina, ako se ne varam. Ali ok, ima ovaj World Cup skin. Ovo je realno, ako ćemo biti realni, ako se ne varam, OG skin. Tako da za ovaj, ne znam sad koji nisu kupljeni skinovi, ali ovo su kupljeni. Za ovaj account da ja sad prodajem, dao bi oko 100 do 150 eura. Tako da idemo na sljedećeg. Hvala tebi Marko što si poslao svoj loker. Ako vi želite poslati, imate link u deskripciji. Sljedeći nam je poslao David Begić. Da vidimo ovdje. Ok, ima ovaj skinov, ima ovaj kupljen. Ne, ovo nije kupljen, ovo iz Battle Passa. Ok, za sad ima samo ovaj jedan kupljen skin. Ako se ne varam, to jest dva. Ako se ne varam, mislim da je ovaj kupljen. Nemojte me držati za riječ. Ok, ovo je onaj, kako da to kažem, neki normalna cijena akaunta. Ovaj account da prodajem, ja bi stavio za 20 eura. Iskreno, nije ništa preposebno, a nije ni loš account. Tako da idemo na sljedeći. Sljedeći nam je Brunix. Ok, Brunix nam je previše s toga posla. Ok, ovdje vidimo dosta skinova, lijepih i dobrih skinova. Ok, sad u zadnje vrijeme ne igram baš Fortnite, to jest ne pratim te skinove. Ali uglavnom ima dobre skinove. Da vidimo Pickaxe malo. Pickaxe, ok, ima Star Wand u stvari. Ima baš Pickaxa, brate. Ima dosta stvarno Pickaxa. Uglavnom, za ovaj account bih dao oko 150 do 200 eura. Jer ima dosta Pickaxe, ima dosta skinova. Ljudi, nemojte se ljutiti ako malu cijenu kažem za vaš loker. Jer trenutno se baš ne razumijem u cijene lokera. Morat ću malo još to poradit o cijenama. Tako da sljedeći klip bude bilo malo realnije ako je ovo nerealno. Ok, vidimo. On je isto značio skinove koje
ima kupljen, ok, ima ovaj iz Kruva. Ima Mogul Mastera. Ok, nogometaš. Ok. Sviđa mi se ovaj iskreno account. Ovaj account je onako kupljen skinove s kojima samo igraš. Znači nema onako neke glupe skinove koje je kupio, odigrao jednom i više nije igrao. Tako da za ovaj account ću procijeniti 100 eura. Znači ima stvarno dosta kupljenih skinova. Za ovaj account bi ja dao 100 eura. Idemo na sljedećeg i zadnjeg, a to nam je Street, koji je poslao stvarno jednu sliku. Točno 206 skinova. 96 skinova je kupljeno. Ovi ostali su iz Battle Passa. Ne znam šta da kažem iskreno. 206 skinova, 206 skinova. Ok, ovdje sad da baš idem svaki skin gledat, mislim da bi baš previše trajalo, tako da po broju skinova ću ovaj ocijenit. Ovaj account po broju skinova, ja da prodajem, ja bi ga prodao. Ne, ovo su sve kupljeni skinovi. Jel moguće? Ne, nije ovo. Ne, ovo su sve ukupni skinovi. Za ovaj account bi ja dao više od Gamerovog. Dao bi oko 450 eura. Iskreno za ovaj account, jer ipak 206 skinova. Tako ljudi, eto, to je to od ovog videa. Ako ste želeli like, subscribe i share, dođite na Trovu 20 sati. Igramo tombolu, tako ljudi, to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav.